Jaintia National Council JNC Central Executive Committee kumshibenta banstang ya ka Save Jaintia Mission kabala depan bana patba halor kisandeli kimat jingdawa naga benta ka rilum Jaintia kini kimat kikentum kabaningkong panpen klan ya ka JHDC kabar bandawa penrung ya ka ktin Jaintia ka State Language Act ka jela panpenrung ru ha ka jingrai anthem ka jela ka balai bandawa pensionano ya ka pulaisi thamai ne ka rukam thungjam haki karkhana dobilan ka basa bandawa penbenno yu po usam hapadeng ka Jaintia Hills bat ka Assam da ka ba penshong nongrim ya ka pre 1951 Jaintia Hills map bat ka ba khadu ka basan bandawa pensionano ya ka small scale coal mining pulaisi ya gani ka Save Jaintia Mission ka seng kelas dang banyan janti nadu menta ka singi ka santere ku kalaling kon ajar pesan ban ai jing pen shai shau pai ba halor ka jing dan kam jong kite kiman ki ba ka seng kala thau khnang ya gani ka mission nakaliang kinongkran ha gani ka singi ki ba kantup ya ki weide ki seng bahalang kata nadu u ha mehi baman na ka western zone ka JNC unangjan dakhar Vice President JNC CEC Unil Mukim Acting General Secretary ka JSU Uhei Hok Sapo President ka JSM WR Wanshan Suting General Secretary ka JNC but President Rangba Kaseng Usambor Lingdo baro kite kibai jingkran ha jingalang kibela banjur halor ka jingdan kam ban pentrai kam ya kite kisantli kimat jingdawa kibadan kam kerki menta ka rilum Jaintia hi baro ka we ha ka ju kapor kinlong ru kila jingeda ne ka state ya ka pateng jingki khun ka ri Jaintia shushu kila kan thojur halor ka jingklot trai kam jong ka district council bat kumju ya ka sarkar jilla lengba ki nong mikman ki ba kan thop nadu ki MDC bat MLA ya ki ba ki pai pa nong shong shnong kila dep ban pinjob don buram Henry kala long pan da khompong ha pa sakhi ya ki rukam trai kam jong ki ba kan thojur ki te ki nongkran ya ka jingalang bala pelong hayau musyang stan umulong lapenya dau publicity secretary sengkimi uba me bantai lang suklan hakaju kapor lapentep bakane ka Save Jaintia Mission kandang yai beteng shaki wede kishnong ki bha apo ka rilum Jaintia 1951 ma hachwa yung ka khatnde sandhowi ka Jaintia to mangga kawa he mangga kawa ya hungre mandapa house nem sandhowi cha transfer lut ki jakal yiwang marchiteng dagi 4 kilometer de cha transfer ya ki thau ki bhau yong ka Jaintia kawa kita ki longchwa manchwa yong i kita ki sem ki yong i kita ki krawat yong i da pelang pelung di lene da penek pensak gi haduk yang chua ote usnam kat kende sanghui ande ha usnam kat kende sanghui de transfer kam tu he tram ka jing sing thu tram ka jing sing thau ha kinong ilam yang ki nong Jaintia do da ka jing le dan bor dan hi yang ka sarkar Assam da wa tengkhain ya ka constitution tram debut ya ka constitution yang di India de ego House nam kat kende sanpau hipor wa pengkrekam daslang pengkrekam ya kata kan constitution yang ke India hipor wa ke India de yok ya kata kari ko wala lut ka de yok de sansari de ka bat ki state not isile de bi gi chapo ke India bakam jo ke Jaintia yoi de katam ke constitution house nam kat kende sanpau de pengkrekam ika de ne kedes pak san punyang da kana chego wata ya ka ki muyang da wagi major mining wagi minor mining
lagi baga Mine and Mineral Regulation Act. Hendai hapai kata ya muyong kamki muyong dakre dok kita di major mining doni. Hendai wampat lang baga ni self charity mission kajian si dang lai tunro dang lai kendang go lang baga Supreme Court kendang wagi minor mining la uyak langi hajing to waga kamki kamkan hapa yang kanigari go mayangi. Aywa kaniga mensen yang ngejing stang yang ikam gina alam. Kanaya pipai ba kini tak ngejing stang dong hi. Hendai kamu gina alam go sadin. Wa wamper ila datkoi waga anda lada tahu ya lai lada tahu hak Islam Ramadan nabi tahu ing kari wa kita perlu iman ni go dapat kra nebha kabha kamit yang kapatin kabrawan do ni ten kublai sibun kublai siajarno kami dise konsel kinong kita metai to ulai ki kam wakre upa daloi tetes kian hauman ki kam MDC to ukre ki kam ukre upa daloi upat usencha hawarok kwi ke dise konsel ikam yang ki wan ule ki kam ki bru ki ukre opres umem ke tege yada ho kiep lene humau mar po kendau lene kiden gisek lene upun uang yang ngeri yang ngejai bru yang ni sao si uang lada gam ni uman ki ngaklem da kentho ye ki udep man lene ya ki wadaman ngagani ongo lada gam ni bai dau poi ki por dau ye ki wo piwi dau poi ki por dau ye tem wo piwi nete dau a 12 poi kam gi de jai snau ha wo dau man MDC le ni le uwa daman le to sao tho lada rem le pni mi jai bru sao si wong hai kan tanya akigam tu tang madaram di MDC sekiat MD kata kecil krek dia ki ini do ne ba MD krek di pot man MDC gila kecil senyap kia dan kecil yo jengai ne benda ke dau ba dau san yang keri wa jai bru yang i kham tam keri jantia ko maya ke yang i kamu ang ipisnya bikin elam kiwang kelab katene dongi lada kelami ke history yang ke jantia lada kelami wa pernah persa ya kaktian penar yang i Sipon kita kikon yang kerijan tia, entah do kiwana barla, wat kikon yang kerijan tia le, kiwang, wakini do kita kina pun pihak jat bro. Ngawang ipi, kejat bro ko yang i, wamami teliga ada kata kaktian kami iklami, kejat bro ko yang i teliga to nak kecimcat, kejat bro ko yang i teliga nak kecim kamkur kamka, kata kawang gi ketip kur tipka, kejat bro ko yang i teliga dan kata kecil ejak yang i cakapai kalau kamu isnya mau kerja di sini tahu yang kian kiwa pernah yang kedustur yang i kamtam kecil ejak yang i cakapai doyo de am kisen kan ni kiwa mi cakamat kiwa kuwa wilam pengelaya panba dewa percanggi pengkelaya kedustur yang i dewa kuwa na weca caupa lane cau cendrang ngawang pi kedustur entah kakam cimet yang unu bro kedustur to ke identity dan kata kedur kemat yang kecat bro kalau kamu ikuai wa district council to am mo kecin bakle wa kamno openna opensa yang kedustur ko yang i to cunang ya kian kiwa timit kiwa ebo ya kisenkur wa timit na kita kaan kenang wa ye opensa ya kani kedustur ko yang i yoi wa kecet ini si kan ni deman ko kam kata kenong lilam wong to de kam kadang yeda ne ba ngai lawa mati kam te hejing sekiat em ka anya po ka kawachna da ka district council ka watimi kam ka trader by non tribal act kapo ka ni ka anda to chega wa ka nu ka ki ka wa treni tremuluk nang yeo ka jeje disi yego pundo training license ya kam gini kita ki hendai kawasnya usul angwa Hal yang berseli lepas di kamar sor tuai kamar ya umulang dan pun kita kan penar tiangi. Karena lelaki pramer coba siapa sih orang walaupun sedang kita kedudukan yang ki barjela ki menyewa
kit karle nado ki dukan kuai dukan secret kanu mangga kejing snausi woyo haden wage NGT dekang gayo muyong kejing doki dokan de jor bhago ini than gayo e haden snausi wong wakat sama kharuin de chak kini ludi ha kita ki bru ki wanabar watang lerut musin dukan le de senlut kini ki karle nete daw isnya waktu ke JCDC tahu him ke kajing batle wakamnu uyada ya ke kaji ke paten ke yangi la dapat pi